Puja Tuhan yang tujuan alam banti gomdonya selaut tanam atum junjungan serta sajan sahabat Sayyidina selaut tanam atum junjungan serta sajan sahabat Sayyidina Alhamdulillah puja Tuhan yang berian alam bagi gomdonya selaut salam atur junjungan serta sajan sahabat Sayyidina selaut salam atur junjungan serta sajan sahabat Sayyidina nibah malamnya ngon izin Tuhan kadro tujuan cita kita nibah malamnya ngon izin Tuhan kadro tujuan cita-cita ya baca doa lewat Al-Quran Nabi ya Rahman Nebetrong cinta ya baca doa lewat Al-Quran Nabi ya Rahman Nebetrong cinta Alhamdulillah puja Tuhan yang berian alam bagi gomdonya selaut salam atur junjungan
Netop jangan tujuh bahnurakah menubiku pariniran netop jangan ya Rahman tujuh nuraka sahabat Sayyidina Salawat salam aturullah bertasadan sahabat Sayyidina Batiti nuraka berayun payung sadan junjungan Nabi Rahman beaco siruga alhamdulillah tak puja Tuhan yang wujud alam bansi gambarnya selawat salam atur junjungan serta sajadan sahabat Sayyidina Sayyidina yang mantap hudan umur berpanjang berkuat iman di dalam dada yang mantap mara bahaya rezeki bermudah urangan malam Nabi Rahman begitu dom cita-cita alhamdulillah yang berjaya
صحبة سيدي